Timu ya St Elizabeth Volleyball Girls itandikira kutende ko kwetegura emizano y'amashomero ga senior yensi yona eri kuza kuba mu ihanga rya Sabio mu kwezi kwa kana. St Elizabeth ikaraba kujokera Uganda mu mpakezi bwanyuma yo kusinga ekikopo cy'empaka z'emizano ya senior ya Uganda yona eyabiro mu district ya Kabare. Nchoro kurebera turiyo ntwetaba recruits bingi mureba na timu yitu asewati yanchezo ku improving mu heights eno hoping nguturaze Sabia Belgrade nanko kumzaza Europe obunda abana bamwe bakatunga chances zo kuzana nka professional volleyball twine contacts rode kurogaza US za Belgrade kandi ntamya ngo kwakana nza kuba turi Sabia turukuzana representing eri yihanga. William Rwamuhambura umukuru wa Team Edge nagira ngo kutendeka bakongera bamane ngo abo kwenda kutabazana mutindo gurukwetagisa ubwo barukwetegura kutandika n'imizano ya senior mu Uganda ero kutandika kwezo kurukwija. St Elizabeth Girls training stura nayo nkaburijo kandi still tekateka nkuzaguma chere the same no kutware bukopo mpaka right away from the zone up to nationals na East African Cup. Team Edge rugirwamo abazana banabahereza imishomo yabo ubwo baririmo na Captain Para Kankunda biturwa muhambo nagira ngo binabazana barije kuzo mbigere byabo abo bariyo no batendeka kusiyo mutindo murunji. Aya tichanguhi konka nico cyo kutereza amasanyo abo kuba hatinka timu yihanga yiba Samuel Ingere bashanga twine mwabana bashatu ncukereza amana garko ka training akoruga hanze. St Elizabeth mazere myaka mingi ari kusingura empaka z'amashomero abwe canga ca Ankore rere cihanga yakisimira ndebere kuratine kandi mu Sabia iyo nabukedi ya comprehensive school nzo ziri kwija kujwekera Uganda. Abwa TV West and Aloysius Byamukama.